Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allah tidak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amrana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-muhsinur rahimul khallaq ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة بالآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sehingga sampai saat ini pun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini guna menunaikan salah satu kewajibannya yang agung, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang senantiasa menjadi pelita hidayah bagi seluruh umat manusia.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan kita baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya selain daripada takwa kepada Allah SWT dalam setiap urusan-urusan kita. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan, menyengsarakan, menghinakan kita baik dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan apabila kita maksiat kepada Allah SWT dalam setiap urusan-urusan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang singkat. 60-70 tahun pun tak bakal terasa. Tahu-tahu kita sudah mau meninggalkan dunia ini. Mau seberapa tinggi pangkat kita, mau seberapa besar pengaruh kita, mau seberapa banyak kekayaan kita, kalau kematian sudah datang, dia tidak akan segan-segan datang dan tidak akan meminta izin terlebih dahulu kepada kita. Bahkan dengan cara apapun kita ingin menghindarkan diri dari kematian, sungguh kematian itu akan datang kepada kita semua. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian berusaha lari daripadanya, sungguh kematian itu akan datang kepada kalian semua. Kemudian kalian pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian semua mengenai perkara yang dulu pernah kalian kerjakan selama hidup di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah engkau akan mengalami yang namanya kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, hakikatnya pesan malaikat Jibril ini adalah kepada kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa mengingat yang namanya kematian, agar kita mengingat suatu saat yang mana kita akan istirahat daripada aktivitas-aktivitas kita selama ini. Kematian adalah hal yang memutuskan kelezatan-kelezatan di dunia ini. Dan hadirin yang mulia, bagi orang yang beriman, mengingat kematian adalah obat terbaik agar kita terhindar dari yang namanya cinta dunia, agar kita bisa menahan obsesi kita terhadap dunia ini secara berlebihan, agar kita lebih fokus lagi juga untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Dengan mengingat kematian, seseorang akan rajin beramal. Dengan mengingat kematian, seseorang akan berusaha untuk menahan hawa nafsunya yang dapat membuatnya tergelincir menjadi orang yang dihinakan oleh Allah SWT, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan lagi, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah semaumu, beramallah sesukamu, perbuatlah apa yang kamu sukai. Fa innaka majziyun bih, tapi ingatlah engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang engkau kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Apabila di dunia ini kita menanam amal-amal kebajikan, maka niscaya nanti di akhirat pun kita akan melihat hasil kebaikan di sana. Namun apabila kita menanam benih-benih keburukan, maka jangankan di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan akibat dari perbuatan buruk kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'amila shalihan falinafsihi, wa man asaa fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa beramal kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya, dan barang siapa beramal keburukan, maka pasti dia akan dibalas olehnya. Apabila dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidaklah menzolimi hamba-hambanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk untuk beramal soleh ataupun tidak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada setiap jiwa itu amal untuk mengerjakan amal kebaikan ataukah untuk mengerjakan keburukan. Tinggal pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Barang siapa yang mendapati kebaikan-kebaikan yang dibisikkan kepadanya, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut dan jangan pernah dia menunda-nundanya. Dan barang siapa dibisiki oleh keburukan-keburukan, maka hendaklah dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa supaya Allah SWT berikan bimbingan kepadanya untuk mendapatkan jiwa yang selalu mendapati petunjuk untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian hadirin mulia, malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihatnya lagi, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa saja yang engkau mau cintai, akan tetapi ingatlah engkau kelak akan berpisah dengan yang engkau cintai. Siapa yang mencintai keluarganya silahkan. Siapa yang mencintai istri dan anak-anaknya silahkan. Siapa yang mencintai hartanya, mencintai pekerjaannya silahkan. Kita tidak dilarang oleh mencintai halal tersebut. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai hal-hal yang kita cintai tersebut menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian itu, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang merugi. Betapa banyak hadirin yang mulia, kita berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, tetapi karena kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita lalai mengerjakan salat, kita lalai baca Quran, kita lalai beramal soleh, sehingga perkara-perkara yang kita cintai tersebut ternyata menjadi musuh kita, ternyata menjadi fitnah bagi kita. Dan ini memang telah Allah Subhanahu wa taala sudah wanti-wanti, yang mana hari ini mulia di antara anak-anak dan juga mungkin istri-istri kita itu menjadi musuh bagi kita. Musuh maksudnya apa? Orang-orang yang menjadikan kita sibuk sehingga lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala, sehingga lalai dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau kita menginginkan orang-orang yang kita cintai bukan hanya berada di dunia ini saja, kita cintai di dunia, kita ingin mereka juga yang kita cintai bersama-sama kita di akhirat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita jadikan hal-hal yang kita cintai tersebut berjalan dalam rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha membimbing orang-orang yang kita cintai untuk mengenal Allah. Kita berusaha membimbing istri anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mulia mereka yang kita cintai nantinya juga akan bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini begitu fitnah besar tertimpa kepada umat ini. Termasuk hadirin mulia, kita banyak melalaikan waktu-waktu kita. Kita sibuk bermedia sosial, kita sibuk membangun hubungan relasi dengan manusia, tetapi kita lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hari ini mulia menjadi manusia-manusia yang sering menunda-nunda mengerjakan amal-amal kebaikan. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita, badiru bil a'mali sab'an. Hendaklah kalian bersegera mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya 7 perkara.
Hal tantadhiruna illa faqran munsian. Apakah kalian menunda-nunda amal sehingga datang kepada kalian yang namanya kefakiran? Sehingga dengan kefakiran tersebut kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Auginan mutghiyan, ataukah kalian menunggu-nunggu datangnya kekayaan yang berlimpah sehingga menjadikan kalian manusia-manusia yang melampaui batas? Au faqran mufsidan, ataukah kalian menunggu datangnya au maradun mufsidan, ataukah kalian menunggu datangnya sakit yang dapat merusak jasmani kalian, bahkan dapat merusak ibadah-ibadah kalian? Au haraman mufdidan, ataukah kalian menunda-nunda amal sehingga kalian menunggu datangnya masa tua yang membuat kalian menjadi pikun, kalian menjadi lupa pada diri sendiri bahkan kepada keluarga kalian? Au mautan mujizan, ataukah kalian menunggu datangnya kematian yang datang secara tiba-tiba? Awid dajjal fasyarru ghaibin intadhar, ataukah kalian menunggu datangnya dajjal, seburuk-buruk perkara ghaib yang dinanti-nanti? Awis sa'ah fas-sa'atu adaha wa amar, ataukah kalian menunggu datangnya hari kiamat, dan sesungguhnya hari kiamat itu adalah lebih pedih dan lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kita niatkan untuk mengisi dengan amal-amal soleh. Segera kesalahan-kesalahan kita segera kita taubati, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin al mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي يمن وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. أيدهم بتعييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد صفوفكم واعتدلوا lurus dan dapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة سيدنا مولانا شفيعنا قرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. شكر لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم اغفر لنا واختر لنا وسددنا في الأمور وأحوالنا كلها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.